hayırlı kişiler bizning Tatarcha вечеринкamizni ochiq etib bildiramiz. Zo'r rahmat boringizga da kelganingiz uchun opalarimizni qo'llarimizga olayli. Kelasi yangi yil uchun bekat shodlik ketirsin. Всем самое главное здоровья в наступающем году. Sağ selamet bo'lib. Ура, ура! Ура! Uzaqlamışa biriga chaqirasin kelar bizning maxsus qonog'imizni. Kuchli olqishlar bilan qarshilamiz. Marat Eksana! Hayırlı kişiler, как настроение? Громче аплодисменты! Zorlamasın güzeller, eğer varsa güller. Yok yürekte sigma orada yok bir, barışlarım siler bittiler. Amasın güzeller, eğer varsa güller. Yok yürekte sigma orada yok bir, barışlarım siler bittiler. Замечательная певица, педагог по вокалу с просто невероятным ангельским голосом. Давайте ее тоже поприветствуем аплодисментами. Qarşılabız Ilnara Nigmatulina. Esenmisiz dostlar? Şartman sizin bilen birge bu şartlık mecliste bulurga. Bugün eski yılını uzatabız, yangi yılını karşı alabız. Men sizge bu kelesi yılda tozalık tileyim. Bacım,
Yalnızdır yalnızsın Танцуем дальше, поехали! Итак, все вместе приготовились. Мужчину пора выставлялись. Yaz ile Ustadıma Проводить Боже, дівчона, мальчишек,